Assalamu alaikum Gökbörgü ormanları. Assalamu alaikum Kırgızstan. Gökbörgü ormanlarına Şatkal rayonunun Sumsa rayonundan çoğun salam aytабыз. Mına dostlar köpten kütkөн gün geldi. Mına ke ulak başkalып алдында турат. Шайди Мурат Аксакалдын неберелерине берип аткан 2 күндүк Kurbanlar beregirak kelingizler. Şar jana Kança tez kelsеңиздер ошончо tez баштайбыз. Бул жерден уулдар Келиңиздер алыс жакындан келген меймандар. Айжырсты чогултуп. Келиңиздер Аксакалдар дуа берсин, той кезип өзүнүн сөзүн айтсын. Судьялар кишине правиласын айтсын, баштайлы. Көптөн күткөн той мына бүгүн башталды, Кудай кааласа. Мына күн ачылып, Кудайым ел шабагатын берди. Мынаке достор, ошентип башталып алдында турат. Кудай буйрса. Мондай болуп, балбандар тизилди, эл журт келди. Азыр саналуу убактарда бата менен башталат. Урматтуу калайык калк, калың журт. Бүгүн мына Асылбек Шамшар болгон мына балдарга, неберелерге жакшы ниет кылып, элди жыйып, качантан бери мына Горотастар, Средний Азия боюнча мына жакшы реклама кетип, бүгүн мына балбандарыбыз аттарыны даярдап, өздөрүнү даярдап, жакшы ниетте келип отурат балбандар. Ар бир инсан улдуу болгондо сүйүнөт экен, Аллах мен улдуу болдум деп. Ошол улдуу болгондон кийин Аллах ушуга бир сүннөт той кылып, элге бир той берсем, элге аш берсем деп ар бир инсан ниет кылат экен, бир туугандарым. Ошол ниетке баарыбыз жетели, ушундай тойлорго Аллахым жеткирсин. Бул жерде азыр аксакалдарга сөз берели. Биздин мына Средний Азиянын алымы, биздин ислам динин докторский жактаган биздин Шамшекебиз бүгүн мына конокто экен, сөздү берсек, андан кийин дагы аксакалдарга беребиз, андан кийин дагы той ээлерге беребиз. Шамшеке. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Urmatlı momu Müslüman bir tuğandar. Oşonda eldi çakırıp Allah'ın bergen dünyasına şükür kılıp, Allah'ın bergen perzentlerine şükür kılıp, toy ötkörüp jatkan Şaydi Murat Aksakal jana Mavlida enemiz. Toyuңuzдар kut bolsun. Eme aytıverse söz köp. Bırak tuğandar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem baldarыңарды атқа минишке үйретіп қойғыла деп бір осият айтқан, осияттарынан. Ошоға таянып біздің ата бабаларымыз мына улақты шығарған туғандар. Улаққа келгенде сөзсіз ит içпеген арақты içip, bir-biringді сөгіп, bir-biringді ұрып, же болбосо bir-biringді көңіліңді қалтыр деген емес ата бабаларымыз. Bu birincisi. Екіншісі, daima самопал нерсе ар нерсени бузат. Misal üçün ulakçılar buna korup жүрөбүз. Uşu yörönden çıkkan ulakçıların birisi buna İlyas Palban, bürömenen uruşkan mukkan jokpuz. Je bir jerde bir mas bolup je olboso, mundayça aytkanda bürönü ataң enең деп sokkan mukkan jokpuz. Allah Teala bergen күч менен өзү да көтөрүп, өзү чаап жатат, жана ошондо эле жора жолдошторуна да жардам берип жатат. Ошондуктан Аллахтын буйругун аткарыңыздар. Таавану алал бир ва таква дейт Аллах Теала. Kol kavuş kılgıla jakşılık üçün. Jakşılık üçün. Bir-biriңерге жардам бергиле. Бул улак эч убакта азарт оюнга кирбейт. Бул улакты мына бүгүн ошо Шайди Мурат Аксакал менен Мавлида энебиздин балдары өз каалоолору менен, өз эрктери менен Аллах Таала берген дүйнөдөн сарп кылып, эксан кылып, ошол балдарыма дуа алып берейин деп ушундай дасторкон жайып, элибизде ата бабаларыбыз калтырган мирас болгон бир оюн зооктун бири ушу улакты чыгарып жатышат. Ошол улак Аллахтын алдында ошол улакка минген аттарды өзүңүздөр билесиздер. Мына улакка жүгүргөн аттын баасы менен улакка чабылбаган аттын баасы кандай экенин билесиздер. Ошондуктан бул улакта бири-бириңизге кол кабыш кылыңыздар. Ушул элибиз, биздин элибиз берешен эл туугандар. Kelgen konoktу урматтайт.
Moldonu moldoday kılıp urmattayt. Ulakçını ulakçıday kılıp urmattayt. Yengişken erkek er azamatlardı yengişke çüşkönde yengişte cengenderdi cengendey kılıp urmattayt. Oşanduktan bizdin elimizin saltında bardık adamdı oyluğun adamlar. Bardık beçeralardı dağı, kelgen konoktu dağı, oşanda ele ulakçılardı dağı, oşanda ele bizdin atabalarız kaltırgan, daima miraslı koldop жүрген, ürpadatlı koldop жүрген adamlardı dağı urmattap durat. Oşanduktan aytarım, ulaktın erecesi tuğandar, pek bolboyt. Biz çapkan uçurda 80-85 yıllara çeyin çapkan uçurlarda tek emez kamçıga salsan uyat bolçu. Kamçıga salsan uyat bolçu. Anan cip baylaganın aytıp koyayın. Allah bergen küçke işengin. Hiç vakta ulaktın ericesin buzat turgan. Жақсынаққа ексан болып жатқан ександы бұзғанға жардан берген живине işenбегин туғаным. Жипке байлабагын. Tekek beni salıp köterbegin. Egerde köter albasan palanca canımda turgan dostum jardamdaşıp koyçu dep köterişkönge surangın. Bırak hiç vakta jipke baylabagın. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Koңul burganыңыздар üçün çoğun rahmat. Kemçilik olsa keçirip koyuңuzдар. Kemçiligi жоқ adam жоқ. Ben de kata aytıp koygan bolsam elinizde aytılınat. 7 adamın biri kızır deyt. Mınау жерin тура эмес айттың деп акылды адамдар турасыздар олаңыздарда тура эмес айттың деп мага катамды тууралап койсоңуздар терең ыраазычылык билдирип чоң башымды ийип абдан чоң рахмат айтамын. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Рахмат Шамшеке, Allah razı olsun. Andemese, bugün buna toy ellerinin ağası bizden aksakalımız Tahir ekemiz kıskaça mınavı balvanlar toyundu kanday çabağımız bugünkü mına şartlar boyunca tertip boyunca Tahir ekemiz жақсы bir sözünü aytıp ketsin. Assalamu aleykum hurmattуу uzak жақындаган меймандар. Бардыңыздар куш келипсиздер. Бүгүнкү тойдо Шамшар менен асылды мейманыбыз. Мен ham мейманмын ушерге. Uzak жақындан келген мейман туугандар. Biz Manastın tukumumuz, Manastın urpağımız. Azı uaqsaqal aytты, tek salmay, jip salmay. Manastın urpağından bulğalağıladı talbandar ey. Pay güçünü marını jutma. Çıkan almadım şunu, ben bolbay qaldıp gezemen Şamıdan pay kaperem Şamıdan. Yok zaman жақсы сөйлеген sözüme kabul oldu oğla. Bu Kırgızstın saltı, narkı. Çerge su alıp şapsak, tekmenen şapsak, jipmenen şapsak. Kırgızstın Kırgız ekeni жоқ болады. Narkı жоқ болады, Kırgızstın saltı жоқ болады balbanlar. Bu birincisi. Ekincisi, bir-birine ынтымақ қылғыла. Men azır ayттым, бардыңар меймансыңар туғандар. Біреу сөйледі, қат сөйледі, қапа болбағыла. Allah Teala nasip qilib kelmiş bizim ayrı ustamla her yılı 3-4 konaklı toy bulat. Geldi konak kılat, bağat. Az ekan. Konak kılat, bağat. Yerge toy berip maraş berip Bunu nereden var süpürken yok. Peşine teriminen 20 yıl 30 yıl istep şu balama toy kılamı dep jiyip terip kelip atır. Barlarga iyini kalaymın. Birbirine teskerat salmağıla. Birbirine karşılık kılmağıla. Payga jetet. Ata-boğaz paygel bay boğan. Bırak salt bu. Kırgızstın saltı narkı. Yaş oynağılar ölürleri bakmasın. Asıl gele tatlı. Atcanlar cip durağız. Hurmatlı cemaat, Önümüzler cemaat hazır. Toylarga bereli. Buna samanla toylar taştap berip bu yerde açaylı kana palvanlar ke. Karim balbak ke bana ortada açıkla bu yerde. Kuba bu yerde asıp bir koridor kılıp durup toylar taştap bersin mi samanla? Açıkla bu yerde ortada. İlyas. Kısmattasınlar hepsi ötkülü bu. Açıkla koridor kılıp durup yaşına kayılıp durup. Ulan sıra tertip yüzü gösterdi. Aç buna ortada açıkla. Samanla taştap berip alıp durup hazır. Açıkla. Asılbek gel. Asılbek kalk gitti. Asılbek'le anam çekişe veriyoruz. Kişine cihim bop geçti. Şamşak'a kana bir dua verin. Bismillah de başlayalım. Amin elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Allah'ım günümdün nuru menen kanday togup dursan mehrimindi topkun. Uşul mareke kırsıksız ötüp geçsin. Baya kırsıktan sırtkarı olsun. Ulak verip elde süyüntken pendelerinde Allah'ım özün süyüntün. Allah'ım. Bismillah Allah'ım. Hadi eke libojerge taşlay verin. Samanla jetmeseniz de neyse. Taşlay verin siz. Libojerge taşlan. Buna dostlar başta aldı. Askalar olası
Kalsın tay palvan hareket kıl mına. Uvaktın başlalışı tay menen başlandı. Barakelde. Barakelde palvanlar. Buna kalıngan aldan düşüyoruz. Polnu çürgülü. Kaması çürgülü. Bir şey etmesin. Genge. Şükürümüzden alsa kalacağım ben görüp atırayım. Bakta operatörlerin ağzındaki Türkan. Gençler. Koyun beri abi. Mikrofonu ikincisini ölçüreyim. Assalamu alaikum. Dağın bir jolu. Gökbörük yormandары. Assalamu alaikum barыңыздарга. Ойбай. Мынакей кыйды бычак эмеле башталды го. Достор, ошентип бүгүнкү кызматты баштадык. Дагы бир айтып өтөйүн. 18 февраль 2023 жыл Чаткал району Сумсар айылы Шадимурат Аксакалдын неберелерине берип жаткан 2 күндүк аламан улагы достор. Мынакей биринчи улак жерге түштү. Буюрса 2 күн бою биз кызматта болобуз. Бүгүн биринчи күн сорундар жөнүндө кыска нуска айта турган болсок, достор, бүгүнкү баш байге 210 Mercedes автоунасы, ошондой эле экинчи байгеге Жугули 07, ошондой эле 2 кара, бир нече Toyota'йлар. Мынакей улак ушундайча таризде башталды. Анча-мынча жөө балбандар жүрөт үстүндө. Мына достор, ошентип бул жагы Бишкек, Каракулжа, Өзгөн, Жалалабад, Өзбекстандан балбандарды көрүп атабыз. Кыскасы өтө чоң улак болот. Биринчи улак жерде. Улактын салмагы 70 килограммдын тегерегинде деп айтып өттү. 70 килограмм эми тайдын үстүнө дагы $100 койду достор. Баракелде. Бөөдө кырсыктан алыс болсун. Ар бир келген пенде күлүп чайнап бүтүн аман эсен үйүнө кайтып кетсин достор. Жакын бир 15 мүнөттөн өтүп баратат убакыт. Улак көтөрүлө элек, жерде дагы деле. Sürülüp atabı, ne oldu? Sırttan ne bular? Zıçı olur. Rahmat, Kayrim. Так. Dımıp kaldı, dımıp. Yerde жүрген palvanlar, Buraya toğun kızlarına. Yerde жүрген neymanlar. Neymanlıkta gözlerini kasetine konutlar. İlk hafta yerge düşmeye çalan. Neymanlar. Peygamber özellikle kim demiş Allah'a iman getirse, Fethatü'ye iman getirse, Vay boy, sürülüp atat ulak dostlar. Sürülüp atat. Getdi. Qayсы балбанда болду экен, көрүнбөй атат бирок. Көк формачан, кызыл тебетейчен, ынтымак деген жазуу бар балада. Тартышып жүрөт ошол жигит. Азыр артынан жөнөйбүз акырын. Улаго шерге барып токтоду, түшүп калды, бирден болду достор. Айда деп барып келген, түшүп келди.
Ulan kaçmaz abi ulan. Böyle sağsında kutuyor seni. Mına dostlar. Ulak şöyle jüret sür bol. Gindin jalındaken. İlyas'ın jalında da atat dostlar. İlyas. Barakelde balban. Hayda. İlyas'ın jalında da atat. Bismillah dep tur. İlyas açkanı kaldak şoyt. Bul toydun algaçkı salımın. Bu bol görünmeye atat. Oy boy. Mına ulak dostlar. Ay karagılaç. Naki. Oy boy. Gitti. Ошол жерде саман бар, ошоға саман төшөлгөн. Ошол самандан өткүзүп таштаса эсеп боло берет. Ташташ керек эми. Калыстар. Таштады окшойт, суюлуп калды. Ала Бухара районунун балбаны атактуу İlyas Балбан. Subhanallah, Allahu Ekber. Aka, men iki ozum var mı? Birinci adamda aytat, adamdan attan uluk durat, anan atta aytat. Özünüz söylüyorum, joyup turup durun çarılaşpay. Bir aka, buna Asılbek'ten uldarga akalar bastıp durun. Asılbek menen buna Şamşar'ın baldarıga İlyas Balban jakşı tuğandı batandı berin. Barakelde. Assalamu alaikum. Alış yakından gelin mehmanlar. Çıkıpsizler. Şakeneken nevereleri. Den solukta olsun. Ömürcan uzun. Geleceğe keng bolsun. El sıymıktangan ul kızlardan bolsun. Elge, jerge, dinge kızmat kılan insanlardan bolsun. Amin. Barakelde. Ay barakelde İlyas Balban. O vatın bilersin İlyas. Üstü 100 dolar. Salabat oblasti Ala Bukara'nın balvanı İlyas Balban. Ulak gel atat, ulak dostlar. Karagılaçım nake. Sürme top menen gel atat ulak. Taşta yese eserge. Kim bolsang dagı, kaysı balban bolsang dagı taşta jigit. Koluna bereke. Tö dostlar, tö. Ekinci salım tö dep aytılgan. Mınake. Antip intip. Göz aççunguça töөгө чыккан экен достор.
Barakelde dostlar, mınake. Paskayda. Şu balban salып ketken eken. Barakelde, barakelde. Hazır tögö çıkışı tögö olup atat. Özün kal. Yas balbanga үлгүрбөй калдыk. Артан Boldu. Kalganlar kalk turabız. Ukam özün atı canım. Hazır. Barakelde. Calabat Oblasti, Aksır rayonunun palvanı, Kurşit balvan. Omatın versin Kurşit. Boldu, düşünüm. Aslı'da mingeler, Calabat Oblasti, Alabukar rayonu Sumsarayıl'dan. Çorlu'yu gelsin. Atın eski mi lan? Akılbek akezdi Çorlu'yu. Delfin degen tuttu kayrısın Rus. Çorlu'yu Delfin degen Akılbek akezdi atı menen. Bir tuğla sallandı. Maşallah de koz. Maşallah. Subhanallah. Ömrün dersin. Barakelle. Kurşit idi sıra. Kurşit. Bu bizden Şamşarmen Asbek'in baldarga ukam duandı ver. Omatındı versin. Barakelde. Taza bir toy seninki ukam. Sorunun seninki. Buna bir жақсы dua ver ukam. Assalamu alaikum. Alыс жақыннан келген туғандар. Той зор болып жатыр. Балдарыңыз ұзын өмір, ең жаман бестер болсын. Жақсы намаз оқыған, тақуа жігіттерден болсын. Amin. Barakelde. Bu bizim palvanlar Kurşit koya turkam. Kurşit palvan qarаңыздар bu demigip. Bayağı bu eme var mı? Damla. Bayağı atlar demigip çurkagan atqa qasam degende ele bizim bu palvanlardı qarang. Mına demigip duasın berip adam. Bu Şamşar menen Asılbектің ұлдарына Allah ömür versin. Kurşitcan, direngden kuş ketmesin ukam. At çalında oyna, Kırgız'dan işinday. Çıran palvan olcur. Allahu Ekber. Ay barakella. Dostlar, ошентип Ылдыйкыгадагы sorun salgan eken. Подтверждать etти, судьялар boldu бүтті. Palvan, atыңыз кім? Badır. Çoğurunu aytım, abitet koyup çoğurunu. Çoğurunu aytım, abitet. Az yıkap, şaşırı çok, bir mi? Atçanlar, bastırı örüyoruz. Palvan hareket kal. Çoğurunu samandan aşırıp taştaysın, avtomaşına jübüye. Kepti çoğurap gel avtomaşına jübüye olasın. Babanız makkap koyunca özümüz makkayız. Tuyganlar, Asılbek'in sözü, Aybek'in atında, Tayyip Palvan biraz Kadir Palvan, bir topas kança? $100. Bir topas $100 Aybek'in atına başladı. Atalar Ahmet, çağırırlarla bak, saç batanları koşu balları kaşarmın baladılar. Assalamu alaikum Şam aka, Asıl aka. Allah Taala ne tilekмен той бересіздер, тойыңыздарды той қоллансын, тілеген тілегіңіздерді берсін. Құдай Таала бардық şu тойға келген меймандарды бөтен қыстан алсын Allah. Şu той жақсы өтсін, бөтен қысығы жоқ өтсін. Балдарыңыз çoğu ağaçтай алып, шүкір ağaçтай қары olsun. Anası Niyazday ulaqçı, Bayış Niyazday ulaqçı olsun. Amin Allah. Barakelde. Ukam seldeydağı palvan bolsun omatыңды bersin. Barakelde. Palvan hareket kıl hareket. Kadir, assalamu alaikum. Aleyküm. Toy kut bolsun. Rahmat aka. Ha, barakelde. Qanday bolot at? Kadir, ulaqtın başı bir başqaça baştaldı go. Өте шиін, өте қызық болды. Кейін өте күшті. Аттары кішіне құлап, кішіне жауап атты, өте құшты құдай алып тұрды. Şu toylar той құлаnsın, şu toy bergen insanlar daim elin alında yüz жарық, алал той беріп жүре берсін. Barakelde. Bir minut. Ulaqtın içi qanday bolot at? Biz baya dımıgandan жақын бара албай атабыз. Ulaqtın içi өте күшті, өте ыстық. Кәліп болады, біз тарапта айтмақшы кәліп болады. Asıl ayının közü adayın atında. Atın atı qanday dedin? Atın hiç göz yok. Can koylatan da buyursa. Barakelde, koluna bereket. Ошентип достор, улак ушундайча уланып атат. Азыр 3-чү байген алып кетти балбаныбыз. Биринчи Ильяс балбан ушул жергиликтүү балбандардан Али баба менен салып кетти. Андан кийин конок балбандардан Аксыдан Хуршит балбан салып кетти. Анан азыр дагы кезектеги балбан Хуршит, ассаламу алейкум. Аке, чекераға чыгып алайлы. Минип аласыңбы?
Ulaq çıkıp kaldı. Ana söyleşiyoruz. Ana söyleşiyoruz dağı. Bu balban 2-nji oldu. 3-nji oldu alıp çıkkandağı. Dostlar, hazır avtobuna. Avtobuna gelatat, avtobunaga dostlar. Yok. Çıkpay kalgan eken. Bara geldi. Ulantağız. Avtomaşina da atat çıkışı. Qaysı balbanga nasip eter eken. Ulaq şu yere gelip düşken eken. Çıkış avtomaşina da atat. Dostlar, birinci avtomaşina koyulu atat. Juguli. Öz dağı bu yakta görüşçülerin alına taşlap bergen eken. Bir kotarıp düştü mü? Bir çıkıp kayra sürülüp düşken eken dostlar. Oy boy. Üstü diskotek olup kettir go. Yemi amanat kalыстардыкы. Ошолордун чечимине баш ийип эле ишти кыла беребиз достор. Биз эмне дейбиз? Улак чыгып сүрүлгөн боюнча кетти, машиналарды аралап. Ой бой. Кайра кайтты окшойт. Bir at jıgıldı. Oy boy. Oy. Oo şerde. Bir gögatçan sürülü öyle kayra. Kayra beri göstey sürüldü. Bay. Maşallah. Kaysı balban olsa da yigirik kalayбыз. Oo jalan gök formaçanlar gel atat. Ынтымақтың балдары окшойт, а? Gel atat dostlar. Sürme top менен gel atat. Oy, kaysı balban eken görünbey atabı? Mына gök formaçanlarda. Gök formaçan ынтымақ Sүймеш окшойт. Sүймеш балбанда кен достор. Sүймеш балбанда. Баратат мына кен, мына жерде баратат. Айда балбан айда. Мына кетти. Автомашинага. Мына ке. О! Дөңдү көстөй сүрүшүп баратат достор. Не болар экен эми? Ылдый түшүш керек саман жака. Ошол жактан эсеп кылат да. Dostlar gel atat. Başka balbanda gel atat. Geç. Hayda balban hayda. Sibet atının gel atat. Jana Silbankul balbandan başka bir ögaş ketken eken dostlar. Mına. Yok. Yol samanlar ötmedi. Ha biyakta eken da. Ya saman biyakta eken dostlar. Bul balbandı kudak esep bolbay kaldı okşayt. Bulak жерге düşüp kaldı. Boy. Mına kızık mına. Biyakta balbanda. Ne deyt eken hazır? Hazır gelip düşkönü mü? Bir yerge hızlıçı olmayla az bunlar. Ratsiyamen aytar. Dostlar at jıgıldı деп атат. Hazır kalыстарды күтөбүз dostlar. Niyazaka gelin. Oldu. Bir minutka, bir sekund. Açan sen de yakın. Al. Başka top dağı gelip kaldı dostlar. Açanlar kuma karaga çıkmalar çıkma. Kuma 5 metre çıkmalar çeçeriz. Çıl 5 metre çıl kuma çıkmalar. 5 metre cırı asagalar bütün kayısılar abi. Çıl çıkmalar. Niyazaka hazırdı. Niyazaka. Pascal Pargan kim alpar bulduyla? Çoğunu jübilige esepti bu ciddi. Jübilige kim alp geldi hazır? Bir çoğu topla duruyorlar. Kuvvet, ben taşıtalım diye. Yok, Niyazki. Ya, Suriye'nin kulağına Niyazaka, Kuba, özüme çeçik. Geliyor, bravo, yapalım.
Buyakta avtouна талаш болуп атат. Бuyakта болсо улак ылдый түшүп кайра келип атат достор. Мен түшүнбөй атам. Ушунда оор улак бат чыгып бат келип атканычы, кандай болуп атканына да түшүнбөй калдым. Ичинде эле ушундай бат таза болуп атабы, ичи кандай болуп атат? Ой-ой. Мына. Келе тап сүрмө топ менен. Аз қалды. Кайсы балбан болсо дагы насип болсун. Мына келип калды достор. Ташташ керек эми. Эми ташташ керек ким болсо дагы. Кайчы пикир болуп атат автоунаа боюнча достор. О, достор, ылдый барышы топос. Кайра келиш автоунаа Жигули деп койду достор, кайрадан. Не эсеп кылбады экөөбүн тең, Мына кызы. Кайрадан башынан жарыя кылып атат Жигули автомашинаны достор. Азыр балким бет маңда келип калса интервью алып сурайбыз кандай болгонун. Жигиттер, ассаламу алейкум. Той кут болсун. Той кандай болуп атыр? Ойдогудай, зор. Зор той болуп атыр, ширин той. Жийин өтө күчтүү. Тыштык жакыныраак барып аттым додого? Дода күчтүү. Жок, сыртыга жакшы. Ичи кандай болуп атыр? Чен эзип атыр аягы. Жаңыл аталмасы Жок, таза болот. Таза болот, таза. Жана нагызы койду тыштык эмесе ичип берет. Акылбектин эсеп кылды. Акылбектикке бирок ылдыйдан жогору келди. Таза эле болду достор. Мына ошентип жоктойбуз дешип койду. Кандай кылар экен эми? Кызык болду достор. Кымбат балбан. Сызактан. Ага чейин Сүймеш балбан алып келген. 50 000 сом коюп атат достор. Замир деген жигит 50 000 сом коюп берип атат достор, мына кызык. Ылдыйга таштаган экен. Бул кайсы балбандар экен достор? Баракелде сүйүнүп келип атат. Елемандап атат достор. Ылдыйга таштаган экен ылдый кымарага. Камазга алып келди. Камазга. Кайсы балбан болду экен? Охо, өмүш окшойт, өмүш. Өмүш окшойт, Өмүштү. Өрктүнүн жебелентин өмүш балбан. Өмүш балбан баракелде. Мына кызык. Жарабы жигит. 50 000 сом достор. Баракелде. Мына сага. Мына легендарный чалкар. Мына достор. Канча деген сорундарга жараган чалкар менен өмүш балбан достор. Таза алып келип мынакей КамАЗга салып берди. Баракелде куттуктайбыз. Өрктүдөн Курманбектин чалкары менен. Баракелде. Сөз жок. Мынакей. Өтө зор болду. Балбанды көп жерден көрүп калдым. Өтө таза чапкан жигиттерден. Куттуктайбыз. Азыр чыгып калса интервью алабыз. Адамдар сорунда аяган жок туугандар. Бирок эреже менен болсун деп ар бир жерде өзү чечүүчү адамдар болот. Мына судьяларды койду. Судьяларды койгондон кийин ал машина аласыңбы? Же болбосо кай аласыңбы? Пешене териң менен алсаң, Аллах Таала разы болуп берекесин кошуп. Бирок теге бузуп, эрежени бузуп алсаң, анда эч кандай береке болбойт. Аллахтын тойлер баштагыла деп атат. Туугандар, халайык эл үчүн. Bir mata bir maşina, bir tay, bir torpaq üçün etkim ölmegen. Bunu şu Şam'ının toyun yaşına ötküzüp alal kılvağına. Evini orga deyip katılına makaya turan bana yengem. Alal kılvağına.
Mınakey eleman. Barakelde Calabat oblası. Alabukar rayonundan. Şahatlardan. Eleman palvan. Eleman palvan. Omatını versin eleman. Onu düşündüm gamatlaydı. Süyün degen çolto. Süyün degen akesinin at eken çolto. Bol. Sorun omatın versin. Sorun alasın. Şuraya bak. Allah'a emanet. Hadi gel bana ikinci. Ömüş palvan ikinci gel. Ömüş palvan. Palvanlar Coğur 50 bin degen biz buna. 28'inde olak beri otkan Zamirbek kana Zamirbek. 50 bindi Asılbek'e berip ketdi. Palvan atınız ki. Hayırdır? Barakelde Calabat oblası Alabukar rayonundan Ömürbek palvan. Omatın versin Ömürbek. Mikrofon sığadı. Bugün şimdilik olur da değil. Hakkınlık Ömürbek olur. Kurman Bektin atı menen 50 bin songa palvan bir maşallah de bir maktap koyu atın yaratmak. Barakelde. Zamir sizin as beret asla 50 bin yatar. Telefon kaçma. Kana abi. Havada olmaz biraz. Artık gelmez de Mına ömüş palvan. Şunca adam artman yürü. Mına dostlar. Öşentip ömüş. Göbelenten ömüş. Ömürbek palvan çıktı. 50 bin sonunda nargıtlı çek. Razılar mı? Çürekine hareket kıla. Sorun için Antpe gele. Oy sorun için de şunday bulu. Aleykümselam. Ömüş assalamu aleykum. Barakelde. Salım kutlu olsun. Ömüş sen hazır alıp gelgenin bir çarşırap öte жақсы geldi go. Qanday boldu ulaqtın çıkışı? Ulaqtın çıkışı gele güçtü. Görüyoruz atın atı. Allah'a şükür şu balдар var eken jardan berip şu sündüre şart geldi. Жалға салғанға болбоду көрүп атырсыз күчтүү матап келдим да. Камчыга салып. Баракелде. Ömüş сөз жок. Анда жалдан кыйын болуп калбайбы? Жок, эми торпок бир 45 килограмм бар экен да. 45-50 жакшы экен да, салмагы. Жакшы салмагы экен. Ошого уверим болгон үчүн такым менен камчы менен болду да. Баракелде. Сөз жок. Ömüş ulaqtын ичи кандай болот ат негизи? Кээ айтып атат, анча тег аралашып кетет деп атат. Эмне сыртта өзүбүздүн полбондар тег чылбыр колдонбойт да. Аны эки жактан келген меймандар да бар экен. Жип тег колдонуп атат. Эми үстүнө барып мен деле чылбырын чеч деп айттым, ага эми салып алгандан кийин булак салбайт да. Бирок чын чылбыр тег болот атат анча. Баракелде. Эми бизде өзүбүздө жалаң ушу камчы менен биздин райондо. Ушу жалаң эле камчы биздин полбондордун өзү бар эле. Пайга камчы салат ашып кетсе. Ашып кетсе пайга камчы. Тек жип деген нерсе, почти жок нерсе да. Өзү ушу биздин чөлкөмдө эле калды окшойт, ушу реальный чапкан, жиби жок, теги жок чапкан. Башка жактар деле чылбыр болуп кетти көрүп атабыз. Баракелде. Бул Курманбектин чабыкары жаныбар. Barakelde. Ömüş bu жаныбар кур калбай атат койчу улактардан, а? Буну ким? Алиш таптап атабы? Ким таптап атат? Жумакул. Жумакул. Баракелде. Ömüş куттуктайм дагы бир жолу. Баракелде. Оматын берсин. Кеттик достор, улантабыз. Ömüş балбаны таштап кетти азыр.